mātou mai o mātou whaalango atu i ate oi. Mātou fia whaalongo ai e whetalai. Nā tia le tangata vai. Whetalai oe. Whaau i mātou, whaamanuia i mātou lau. Ngā lue mai fo i oe. Ina ia whapena na mātou maua le leilo whina ngalo le neitaia. Maua lunga i lovi inga. I le suafa Yesu. Amen. Amen. Tuawa sisi o pati e vi le tua na lala mai le lalo. Leilana Isa Sultasi @gmail.com. Nawa ia i whaftai. Ele leile tua. Te miu malava. Vi ele li ia whaftai o na uma watu tatu atelunga na. Fia whawhelo e atu lo su mai malu tala au manita hau. Whaitangata nau tafa. Ese le leo le tua. Whaitangata nau tafa. Ese le leo le tua. Toi whaila iai. Wa watili le leia ya. Le leila tua watili ina le leita ua. Awese pati e vi ele. Welcome to the first session of our prayer conference this morning. Whawhelo i atu mo le mta momua le tatou fontanga whaptoa le te talo i le neita hau. O le autu o filifilia o te talanoa tuai. O le power of persistent prayer. Power of persistent prayer. Ia tam whai wha Samuel nauru tala whaisi loloto ma le lautele. O na whapelea o le mana o le tatalo. So e tatawai ai aua le whaavai. O le mana o le tatalo so o e tatawai ai aua le whaavai. O le tusi au tū lava e te maua ai pe o ngā tonu i elini whi au o le tusi le luka lo na tāpas fuluwalu. A le whai mamua, tasi whai luka ma tāpas fuluwalu. A le whai upu mamua. The key scripture for this message is Luke 18 verse 1. Luke 18 verse 1. La sauni e whai tauin mai wha Samoa pe a maua. Ua whetalai atu foi o ia le whaata oto i ante i lantou. I nā tatalo so o ia e tatau ai e aua le whaavaivai. Tu e sau tasia ia. Ua whetalai atu foi o ia le whaata oto i ante i lantou. I na ia tatalo so o e tatau ai e aua le whaavaivai. Nā ua maua tonu e nā tātou tala. Ia tātou tatalo so o e tatau ai e aua le whaavaivai. E iaila le mana o te talo le na. E iei se mana te lea o lai tanu mai mai tua, mawhiwhi mai tua upuna Yesu. Whai mai ia tatu te talo so o e te tauai, a e aua lava ni tatu whawaiwai. In English, then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. No inga te tauna tātou te talo, mata talo ai pēa, mata talo ai pēa, mata talo ai pēa, ai alualo ai lua lo loko kere ke kalo ai, e lea rifo i lalo. Amen. God is good all the time. By way of introduction, I just want to touch on the following and then we'll move on. Prayer, again, is a means of communicating with God. O le te talo o tātou loa, i o le awala tātou te wheso o tai atu i le toi so o se mea lava. Wa e fia, so o tai atu le talo. Whānoa noa, so o tai atu le talo. Fefe, so o tai talo. Popole, so o tai atu le talo. Fia ai o mativa, so o tai atu le talo. Mo mia sta maa ainga, so o ka iaku. So o kwa ike lea lau lea ngā kalo. E le ngata lea, prayer is a powerful tool for spiritual warfare. O le te talo foi o se malosianga ma tautia tātou te tua iai i le taua whaalenganga ma le muli. Prayer is a powerful tool for spiritual growth. O mo lo tātou tupu whaalenganga e tātou te matua mo o mia lava le te talo. And much more, ai wa lava nei nā vaenga o te toe awhi iai. A o whapena o na tātuanga i atu li tātou mtapu whapitoa. So, persistent prayer. What is persistent prayer? Ngā umanga ngā introduce ako i le tusi mamua. Nā le mai le tatu taupu. Persistent prayer is continuous, unrelenting act
it is the continuous, unrelenting act of bringing our petitions before God, regardless of the delay in the answers. Ole persistent prayer la. Ole ngaluenga tātou te whaiwhai pēr lava ku iere malosi, ole umingo whai, ole akilinga kai malosi ai. E le alu alua waku ai whai whanalo. E whaiwhai pēr. I luma ole tua e momoli e tua i o tātou talusanga mau tātou mana onga. Kusa lava pē tuai mai le talia le tua. Halo? Le winga lana ole upule whai pēr lava. E alua ia. E le alua ki whai lalo. God is good all the time. Tu tau whai tu whaamtala tili le upu leo le persistent prayer, le whaamtala le upu lenta o tunei o le unrelenting act of praying. The word unrelenting act e o le whai kusama le persistent prayer. It is a behaviour that is consistent, constant and unyielding, refusing to weaken, refusing to stop, refusing to be of less intense. Le wa mo mo kala fa kwai. Ele pe o polo fo ka polo aka ma ga yo masau ka mo lele mo ai lele va ku wa uma malo se polo. A fa la sau savili o nga pule lo savili me ave el polo. Ale persistent prayer la le ai. And wak laki mi nga kaile persistent prayer. Hello, laki mi uma persistent prayer. Ang sa pati vile li kile pole suel kali. E maua il tatum tau. Okay, ya ole fa mo lang ni presentation. It is to explore, our purpose is to explore how to engage in persistent prayer. And to explore the impact persistent prayer has on our lives and the community around us. Ole fa mo lang ni presentation. Iam whain tātou malama pe whapewhelang kaku awai i le koe ngā kakalo lea. Ai e tātou malama fo i lona matautia, malona malosi, lona impact. E le ngaka mō ka kou i e whai a kakalo lea. Ai mō isi ka uma, mana kako sisi o manga. Ai manga i langa. Au sau pati e vile li. Okay, point mo. Understanding persistent prayer. Tawon tātou malama lelei. Pola nei me o lea. Se fa sa mo ko fa le persistent prayer. I ale fai kau kuspa ya lam kanga. Talo so o te tawai au lava le fa vai. Ko fai mai e kau. Ka kalo so o te tawai au lava le fa vai. Fa talo fa tanga o tafa kau yai ko kau yai. Understanding persistent prayer. Persistent prayer is not simply a matter of repetition. Ele ole fai, ole repeat, ole kalale, so uma. It's much more than that. It is of consistent faith. Wai. Kai pela ole alu polo le paula, fa penga consistent kako faith. O te fitau tu tau nei, ole mafua anga ole o moi topping nei. I had to look for something that I really need. Hello. I really need persistent prayers. Le whapela wo usawa e kalangoa kwai. Ngo whapela wo polo fese le ai. I need to understand it. I need to use it. I need to appreciate its value and operate in it for the rest of my life. Amen. So, persistent prayer again is not simply a matter of repeating words, but of consistent faith and fervency, meaning fervency of before God, meaning having passion. Let me call it passion. Wa yelo lotto. Fai malu buka ko basang yai ole me yai le lotto e yai le ala fa yai. E yai lo loko se mea. E fiu si ka ka po le hangi mau me fa yaki yaki oe e olo ka mama lo ki ngai le kai e ko fo e isa because your heart is there. Ngā lo loto te fia sau New Zealand. Hello, e sa whangau i sa vai. Ma whale a lili ma le paka ma ka whiko ala. Fiu ka kako ai ngomel ko ngu. Se awe ke alu fiu la wo. Awe ke alu le alu ke iau. Whai ka whaale ka wai uma. Whai ai. Ai se awe lo loko ke sau. God is good. All the time.
o le mela ngai ka ua ka ko mamlama ile menga ka o le persistent prayer po le ha o le tatalo e fai pea au lava ne e fa vai iai alo le la wai loa e lenga upu fai so ai ku yelo fa ko consistent e fai pea e moli pea fa ko le kai au e fa penga fa ku ye mo ka ko loko trusting in his faithfulness to answer malo tato tali tonu ato to ia te ia po le ale fainga ta o le ale te le o le ale la titi o le ale fa tau va o le ale matanga alo wa ka ko ia ale ka ko ke manga o aku lo tato to le melea we trust him. He will always. Yes. Aka ko kan kong le kuwa. E kali mai. Ka ko ke fai pea lava. Am sa pa TV eleli. God is good. All the time. Okay, the call to persistent prayer is found in Luke 18 verse 1. So ko fai ka mo fo le Luke na mo sul val mo mo. Ua fetala ia tu fo o ia le fanta oto ia te ilantou. Ina ia te talo so e te tauai, ai au o le whaavai. Talo so e te tauai, au o le whaavai. Oi ngai o mai whai? Oi ngai o mai le menga, le kakalonga, o Yesu. O Yesu o lo li'i ma lo whaola. O Yesu o lo tupu ma lo tupu. O Yesu o lo tai. It's our master. He wants us to do it. So we have no option. Amen. Ai kako whaia, vi ia le li'i. Okay, le vamanga soai, mo mo Thessalonians po tau pe lima fa pusul fitu e te mau le sa point lea o le persistent prayer is praying without ceasing. Ole fala tatu mo Thessalonians tau pe lima fa pusul fitu ole tatalo ole mea e fai e le au noa. O maua. Ia tatalo e le au noa. Au sa pati vilali. Fa makala kili ele persistent prayer. Mau le ko polima pusipolono le saunga tato notes aton tuiti sau e te famatala tili ai understand atili o le beta o persistent prayer it has a burning in us to do it e fa mu malo loko amen e mu malo loko le finga ngofo fa ka kafa e mu ka loko le mele o persistent prayer a o nga kupule nga ka ia ke o e ka ko malama le manna le tu le tatu le o le mele o persistent prayer a le ka fa mamlo ka e mu lo loko e ke lengo fofo ka ko mo ka malo ka vika fa mai o fiu e ka fiofi a fi le mu ko fa mu me kong so fa penga la ka ko ngau le ka kalo le e drive ka ko e le passion le ia sa pa te vi le li o le salamo lu fiku pa sul fa te ma wife mai we trust God's timing o le ka ko o persistent prayer ka ko ke mo kwa i ku wa ko yo ka ko malosi mo ka ko kaimi mo ka ko loko ai ka ko ke trust foi le kuwa o le kaimi le kuwa ai le kaimi lo mo kuwa amen fa ka ko ka fa o le kaimi le kuwa ai le kaimi ka wa e ka pa o ka vale kilo kaimi pa fa pa amen ngo ko i va ai li kai laso ia la le fa tawino no taimi o lisi vai nga so ai mela le fa mamlama o le persistent prayer e ele fa tai inga mo tus paia ile Lucas full valu kasi le valu ia vai lai le la fa ka uma mai ka ko fa longo lai fa ka inga mengon me ka persistent prayer. This is a biblical example of what persistent prayer is ngai ka ko mala le ia ele o se mea mai se mafo fa sis fa tau mai fa mo tau le valu ia Lucas full valu ngai ke le o ki o kuanga o ngai o se Lucas full valu Ua fetala ia tu foi o ia le fanta oto ia te ilantou. Ina ia te talo so e te tauai, ai au le whaavai. Ua whape atu. Sa ile tasia ai le whaamasino, ua le matau i le antua, e le ava fo i tangata. Sa ile ai fo i le tasi whawhine ua oti lana tane. Ua alu atu ia te ia ua whape atu. Ia e whaamasino atu le ua iai ia umea. Ona iaso e le imawhai ai o ia, ai mulmuli ane, ua whape ai fo ia ilona loto. E ui lava ina o le matau i le antua, ma u le ava i tangata. Ai petai, ona o le whaso e sa mai i ante o le whawhine ne uoti lana tane. O te whaamasino i ana mea, ina nei whati ngā mai i ante au i lona sauso. Ona whetalai atu ai leo o le alii, i au tau whalongo mai le upu o le whaamasino a mi o le tonu. E ui lava ina tuai mai le antua i ena i a filifilia, o lo alalanga i lantou i ante i le au ma le po. E whaamasino e o ia i a lantou mea. O te whai atu i ante o tou. E wawe ona whaamasino i o a lantou mea.
Pei tai, a saula tali o le tangata. E longa, ea e maua e ia le whaatua i le lalolangi. Ma nei na whāteita inga. O le whaamasino a mio le tonu. Aore tina a mio tonu. Tina ia i lole tua. O le ata lea o le persistent prayer. E alupea. E tui pea. Ao maripo e ta talo pea. O le whaimaritala Iesu e ui i le iloa e tangata nei le tua. Ai o le lako so o le lo makua. Ua wea au tai ka malo. O na filifili lo ka maloa le iloa le tua. E sili e le grant o le manaonga o tangata lea. O na ufile muoila lea. E te loa whaimai Iesu, o le mea ngai maa o le kua, whai kakau kafa. E mga o le kua le persistent prayer. Po o le ale umi, o le ale whaingata, hao ma le po e ke alua i luma o le kua kalo lea. Ma lo inga e kali mai le kua, e keimi le kua, e ka le keimi le kua, kali mai e manguia o sao pati e vi e le li. God is good all the time. Toi titia umar fa ia wa umar na fa mamlama ngai tau te mamlama ato toa i le talo te talo fai pea awal fa vai si malo lima pa we kau mo singa mamlama nga. Point number 2. The power of persistent prayer. E ila le mana ki loko kifa longo umar kamanga. O le mana o le te talo fai pea awal le fa vai. Persistent prayer is powerful, because it aligns our hearts with God's will, strengthens our faith, and brings about spiritual breakthroughs. Wow! Mahaya Whamelfa bunga na, o le mana lei i le te talo lea, ngā ke wha kong winga lo loko ma lo loto mo tātou loto ia laina tutusa ma le whina ngalo le tua, sau pāti e vi e le li i. Nga pei elo kako ka vika fa maua le kua ka vika kukusa longa loko mo le finangalo le tua. Amen. O le mea maka ngu fie ke le nga. Le nga kai lea, o le tato to anga le talo le fai mai fa malo sia i lo tato fa tua. E akilinga kupu lo fa ko fa ka ka fa e akilinga kupu ka ul fa ko. Amen. Na te au mai fo ile me ta o le spiritual breakthrough, le mega spiritual breakthrough. Wa ka ko le pasi ma. O le kako sa valinga fa le nganga. E ele ke mi kako ke mai pasi ma o le lopo fe a fa sanga e lan me la fai. Wa kako le loa. A kako ko anga ila i lumol pasi ma le persistent prayer. E pa kuloa ka le wolnga muki le wolnga a alu lisiko so pati vi le o le melna e fai ele persistent prayer. Na te talepe ina pa vai loto. Na te talepe ina so se si o manga sa we poloka manguia moe. E vi ele tua so pati vi le Daniel oi ole tusi te mo na alu fale ma te sufitu fo pelus fulu. Le batala po mo ilalo le power of persistent prayer. Persistence builds faith. E ati na ele persistence vai pea ele fa vai lau te talo ia lo fa tua. E te mau vai la ale fai tauino no taimi ai tusi lalo ma te sufitu fo pelus fulu. Each time we persist in prayer, our faith grows as we see God's faithfulness in answering our requests. Esen maga ia akako anga ia kako kiki lako kali mele ko wa kili e kupu lo fa ko so pati veleli. Wa nga so ai. Persistent prayer shifts spiritual atmosphere. Nga ke si ki ainga nga ke suia le si manga nga ke ia. O nganga o le bele ka ko ia e si o mie nganga ke mi umai uin ka ko le lo tato mata Danielu se fulu fa pe sulu su tolu alo e fa tau fale tu si lalo te mawai le fa punga nei. When we pray persistently, we engage in spiritual warfare that shifts the atmosphere, moving the hand of God to bring His will to pass. Tato to anga ia i ole e fa pera nga yoi mai le tua. Pa i mailo nga au malosi si so mangale ke yai fe kule ya solo mea kule ese mea lai fala lave ai ma tala le fai to fa monia nga le ko mo e so pati vi ele sa point number 2 Matthew fitu fa fitu te mawai. Persistent prayer brings breakthrough barriers. E ke pe po nga lunga e ka e lalo se ma sofa lalo se pa vai loko lo fa pena ona fa lave mai i ati oe
ai whaatumu ma whaatau nuu le fina ngalo le tua lau te talo e tali mai ai le tua. Whamole e noti whale taimi o ngalo no titilo lau taimi a tā lo le fast fulu minute pa o mai lo le no fō whaatolu tik 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 o loa na uma lo lea. Mai ngalo no wha te maua li a kopo e wha po e valu. Persistent prayer or the power of persistent prayer draws us closer to God. E tosoa ina tili mai ai tātou lata i lea tua pe a tātou toa anga i le tatalo lea wa o le mana na tatalo le na. E a kili e o kako soso aku i lea kua. E a kili o kako laka mai i lea kua. Ma a kili e o ngā wa aia e te oe lo le tua. O makua i e mamanga au sau pāti e vi ele li. Kako mala, kako ke fia o i ele mea ngā. Amene. Au sau pāti e vi ele li. Mai se whakai ka inga whare, mai kuspa i o ngā whaenga ka kalungo ai, o lea o le mana o le talo, whaiswai pēa, tātou te maua le mua tupu, tau pe sulvalu, whai pe whātasi i le whālima. 1 Kings, chapter 18, verses 41 to 45. Pēa lela whaisinga o koma i, mai whakai ka inga ngai whaikau mai. Mua tupu, tau pe sulvalu, whai pe whātasi i le whāsulima, e te maua le whātai ta inga nei mai tuspa ia, i le mana o le tatalo whai pēa i le whaavai, whaafonga whai tawina. Ona whai atu leo e lia ia apo, i nā maliwa ia oe, ia e tau mawha maini, o wā o le talili o le watele. O nā alua e leo a apo e ai maini, wā alua e foi e lia i le tumutumu o karamelu, ua ia ifo ai i le ele, matu ona mata i le vāo na tulivae, ua whai atu ia i lana au auna, ia e alua e, ma vava ai i tai, o nā alua ele o ia, ma ia vaa ai. Ua whape mai, ele ai se mea. O na whai atu le o ia, i nā whai whaafitu atu ia. Ua o ilona whaafitu, o na ia whai mai lea, whaauta, ua alua ele samisi au iti e peo le alo filima o se tangata. O na whai atu le o ia, i nā alua e ia, ma e whai atu ia apo. I nā sauni ia, lo no fōwhata avale vale, ma e mali wifo, ne i tāo fia oe i le wanga. O lo fo ia, o lo fai fo ia mea, ua wha malu ifo le langi iao ma le savili, ua tele lava le timi, ua tia a apo ile no fofa ataval vale, ma alu i se re elu. Au sau pati e vi ele tua, mai le whakai ka inga maka ngō fia ngā, o le mana rai le te talo fai pēa i le whaavai. Amene, uma whai ka mālo e saungia e alu, ke ua maua ma eki munga, le li kai isi fo i longa kimu, alu ma kakalo kuli langa o ngar ki kilo, le ai, koe kakalo, longa lua, kuli le ai, kakalo, koe kuli, long kolu le ai, fiku whai, sika mai, peia se no whilima, sika mai ao la le lua e lunga. Whai aku lo ma elia. Apo, whaanguku sa hunga punga lunga, wawe ola, sau ki munga. Au sau pati e vi eli, ngawe pelo. Au sau pati e vi eli. There is power in persistent prayer. E iai le mana o le tua o le vaenga lea. Se tu mai a whapela ele, maua mai ka notes koe, kusi mea ngal upu ke lea P-U-S-H. Ku mai ngal upu ngai nua, capital letters. Pus, ku mai upu ke lea ngal upu ngai nua, a wha ngalo i ki oisisi mea, ia mangkua upu la. Point long kolu, pea ngal wha point o launga o le message umolo, a wha mori ka kamari le laupa ola kami. Point long kolu, how to engage in persistent prayer. O le mele tau o persistent prayer, e oso mai ka koko me ka o le intercession. Alo, e loa ila, e la vea umar kele ko ngā kakalo mele ka o persistent prayer. E la vea mal intercession. Persistent prayer is also known as unrelenting prayer or unrelenting intercession. And it requires commitment, discipline, and a heart aligned with God's purposes. Here are some practical ways to engage in persistent prayer. Lea lala kako o ke kilo. Pe whape ila unga kako whaki ngoa. Amene. Ile masangi kako masangim kako lo whai. Oi whiwhia ngā mea. Kau whiwhia ia. Koe o manga o ia. Ea oi. Kei. Point mamua. How to engage in persistent prayer. Number 1. Mariko sutasi fe polusul wha. Mark 11 verse 24. The point is, start with a heart of faith. Mata maleloto o le whaatotua. Your prayers should be rooted in faith that God hears and will answer. Amen. Te tau na matua ai mauku lau ka kalo malau ka kalo i le tatou taltonunga i le tua e whaafofonga mai lava le tua. E sao?
E ke kare kongo e whaafafonga le tua lau te talo. E ke kaulanga makua i maua alo whaatuatua. Po le lava le mea kako ke oko le kua. E kali mai a le kua. Awa sau pātia vi ireli. Wa ubawa. Ya, sau la toa. O le mele o te whai atu ai a te outou, o mea malawa tau te ole mai ai a outou te talo. I nā whātua ia o le a maua e outou, o nā whai alawa lea mo outou. Wow, o whai ngō fie i o whaki ngongo o whakokua i melea. Whai mai Yesu, o le mea ko ke ole mai ai, i o kou kari kou ko whaku, o kou maua, o ngā whai a lea. Alo! Wai whai ngō fie, o ia oe le ki, o ia o le ki ea. Umana kalo kari kou no whakokua, e kali melea kua. O maua fo. E ke ngofo mai fo ka ngai fa pe ngai sa mo le ma e ke mingi e fa longa mo le ko ka ngai e utilize fa ngai ki e pala ya oe e ke malolo e lungo fo ngai le fese kalo mo e amen. God is good all the time. Ya tu si lalo tu si no time se tatu o vai ngol mulin tau te fai tau ila. Number 2 lalo le vai ngana how to engage. Roma e valu vai polus rondo. Pray in the spirit. Le aia se sio ka ko e malo si pe e poko pe e loa pea, e oa pea ngi upu mangi kala mangi mangaku e whaaleo luma le kua kako kea, dry up uma. Tato te matutu uma, tato upu mo tato manatu, but that is why the Holy Spirit is needed. So our praying is in connection with the Holy Spirit. We are in partnership with the Holy Spirit. We work together with the Holy Spirit. Awa sau pātia vi eleli i. O ila la, wa umala o ila la, ma se te kiri sia taka paranda. Koroma karasete kiri hara, he kiri a paranda. Koromara kele si hara, karama ke de. Ala le alamala, eli alama. Fai ale au fe au. Ala ke kakaloa, ave ala ka vale. Ala ke kakaloa, e ke fai ngaluenga, ala ke kakaloa, e ke le bop, e ke le mapu. God is good. Ele pela la me kakalo, e upu ngaku. You switch to the Spirit. Koroma ha, he ri koroma ha. Ha, Jackie, ha, paparande. Kotacha. Oja, go, cha, chopa, cha. Korasiki dana, wa failing me. See, you shift to the Spirit. Sawala Holy Spirit failing me if go in God is good all the time. Ele lei of sapati villi. Roma valu vai polus rono na. Ole vai ngalon tolu fa marsia tili fa nino aile and how to engage. Mo le yakopo fa pelua. Be specific in your requests. Rather than vague or generalized prayers, bring specific petitions to God. Be clear about what you are asking for in persistent prayer or even intercession. Makoy mangingo ay mangao ka usa ke fia faya so ko lua. A faya ka maloa awang ikalo le ko so ko lua ka maloa. Fia mo so ko lua fa kenge kalo le ko fia mo sa tane le lei. Si pela ile atua le umi o le tane te manawai o le lapo o le tane o le awhai o tau sanga o le tane. Alo, o le koi ngā kangaka i ngā kange. Lau iei mea uma. Amene. Ai lo le telo se ia mai aso kolua. Le ala kui ngā kolua ki mga oi. God is good. Se fai kamar vapa le kala le Iakopo ngā. Iakopo e whawhi purua. Iakopo e whawhi purua. Be specific in your requests. Ua outou tu ina lau, ai le i maua. Ua outou fasioti ma outou losi. Ai tou tele mawhai o na maua. Ua outou femisai mawhai taua, ai le i maua. Ina ua outou le o le atu. Ai ole la, ole whapikoa. Amene. Al koe vai wha le kusi ngā. Okay, point longa wha so ai ila le mea na how to engage. Te molka tia ono viva. Stay consistent and unwavering. E ke wa ka ko ia mo makakalonga ka mai. E se lo wika va ku lo fori e se le kusang fa unga. E se fa unga fa pa ul por aulea fa ai. Ai pa ul por ko au. E se fa unga fa ko fa longo uma ma ki nga e le lokula fo le kapi e fa ku inconsistent ref. E fa pengale me le. Amen. Be consistent. Be unwavering lo winga. E ke ku mau ya. Don't be discouraged. And when answers don't come immediately, keep on praying God persistently, knowing that in due season, God will respond. Give him a clap. Kung sa pekoi malikali, eke consistent da. Amen. Eke makwa iyay, kakalo ale, malpo, kalo la malpo, ubu in tongues. God is good all the time. Eke loinga, kaharapal kay minakwa karimay. Ya, mulmuli for nga point.
o le tanielu iwa fa tolu se tato biblical as example Daniel's fasting and prayer e makua ika ko fa kingo mo ile me ka o le persistent prayer na fa taua na fa tolu tanielu iwa fa tolu. Daniel fasted and prayed persistently for the restoration of Jerusalem, showing how prolonged prayer, persistent prayer aligns with God's will. Whaafonga whaitawina mai le tanielo iwa whapetolu. Ona o whaasanga le ili le antua sa ili le tatalo, ma le whaatonga, ma le anapongi, ma le ia tala, ma le lefu. Amen. O le alimea ngā whika ka ngelu ngā. Ma kuai whaasanga e le ia tala, ma le lefu. Anga le maua mare kali e vai, o leili o kepi. Ai alu kua, anga le maua mare kali, e le umar ka kalo le a ka ngelu. Ai ka koe lole kala le a ngelu ngā winga mai whemai. E ka ngelu, o le asoanga e whaasanga kuai a maka ngai kua kuli makalo. O le asoanga ngā winga mare kali langi, alo. Ai, o le umi a whakali, e whamai, ai langa ka saude a ngelu mare kali, e whaalavala velunga, awe vai. So continue, a persistent pela lau kalo. Alu pela lau kalo e ka kauai e le, ai se whawai vai. E o mai ale kali o le aka manga inga ia ka ngelu o sa pati vi le. Le la fato petope a lo e to 5 points. La fato tope point fa ai pa o mo lo fo fa pemba lo fo. Malo a. Poi no fa la kopela le ko fe ka ulkus po yo kemi. The impact of persistent prayer. Le makau kia o le me mafainga fai elea ta talo fai pea e le fa vai. Persistent prayer has a profound impact. Not just on our own lives, but also on the lives of others and the world around us. Le nga o ka koula le fai fakingo le persistent prayer. Yai longa impact o yai impact o le kalo. Fa mai o aku ka manga o ka family si o manga e ke yai au sa pati vi ele. Okay, pon mo fa manga na. Breakthroughs in personal circumstances kasila impact. Le luka sulkasi fe poivel se fulu. There is breakthrough in personal circumstances. Persistent prayer brings breakthrough in our personal challenges, physical, financial, or relational. Se challenge, personal challenge, personal challenge, or personal challenge, or mangava wakele kele. Wo fiwa ka wa bese mangava lea, physical O le personal challenge, mai o kiva o le lava kupe, o le mafika kongin mela, o le financial challenge mela. Lalisi challenge, fale kongul ma vamalo kolua, relational challenge menga. Lalisi ko, whatever challenges you have, hey, mafika impact elevea, persistent prayer. Avisa pati vilali. God is good all the time. Number 2, impact of persistent prayer. Transformation in communities and the world. 2 Chronicles 7:14. Lua no fa tupu tapu fitu fa pesulfa. As believers engage in unrelenting or persistent prayers, entire communities and nations then can experience transformation and revival. Ala familia kuinga irikali le kakalo solomonga. If my people who are called by my name shall what? Humble themselves and seek my face, etc., etc. I will hear from heaven and heal their land. Wai vai, ngau ka ngakau le kua le kaloko, ai fa fonga le kua, fa ngau fa malolo inga le lau ele male ngu wa ko sa pati vi le ma kwa impact ele persistent prayer. Lo kako communities langi le kako ke ai sa pati vi le. Number 3. Roma sulima fa pasutolu. The impact of persistent prayer, restoration of lost hope. Kakau kafa walei loa lo fak. O ese kaka ngofo mai ke mi wa pale lo fak. O lo te mata tulung ole Facebook istanga tal mato ainga sisio u. Mo to ile loa lo na fat. Ma liu fa fo se stasio ana pele ona alo. Vai tu le temi tu mai lungo le Facebook. Oh talo fai I miss you. I miss you. I miss you. Le fai ngofie me fa penga. Amen. But listen, persistent prayer brings restoration to that lost hope. I so pati vile e ko fa fo I mai persistent prayer le hope le fa moi le meu le fa moi. God is good. Roma sululima fa pasutolu. Persistent prayer brings restoration, healing and a renewed sense of hope
to those who feel discouraged or defeated. Ke le ka nga kai whalonga wā, le ko sau le loku wā discouraged. Persistent prayer helps that person. Amosa pati vinali, we'll move on over kemi. Lesi po na, mai sa tato lesi tato po na so ai lon fa. Lucas full of suliva. Impact of persistent prayer. Greater spiritual authority. Nga ke increasing lau authority. Lau spiritual authority. Tato, o Christian Uma, we all have authority. Amen. We have the spiritual authority around the areas we live. Ole ko angale persistent prayer. Avatua ia te oele malosi fa popoina ile sisi o manga le kingo foi polar fai mai o Papakura si silinga le anga ngo foi kengel monko mopal monko shop ya ke oele le afoya le persistent prayer se ma le pea kamanga amen. God is good. Increase by low spiritual authority if ye kamanga ia ka fa ka inga fale nga foi nga spiritual example o kamalea te mo sa mo ta mo fa poiva ile luz full ile fe ka wo kemi ai te mana tua silo matua hana au le sau pati kelo ma ke manga ko silo ma ko hana le challenge hana no formally kama loai kwai manga ye fa winga le onga le ai pangalea ele ai stana ta mai pa ele fa nau hello ai vai aku e lua kama loa ola e fanga wi fo ma va ko fa sia mai makal nga fa ko kelo fanga nga fi ale ai pa ana ai ke loinga from day one e lei fa kamalahana sa ka kalo wa fik wa fa ngau fingela ai le sang kamala ka kalo until that day wa vai mai wa fina ngalo ai lo le tua ya au mai lo le talia hana wow ai malama le me ka fele ko i sau ole ko fa mangia hana au mai le kama el promisi hana ave le ko ai ke loinga ko amai le ko isi kama hana ai va ai la o me fai le kwa o mai le kwa kau kalo hana e fa popo hana ai ko ese penginga e fa popo fa ngau hanga e fa ngau ko kasi e ve sa molu o persistent pe hana e fa ka ngulanga dedication ile kwa ave sa molu o alenga ma o se kama ai fa ngau lo kama mo ko ke sa molu o ki ko lua penginga fa ngau lo lua o ki ko lua hello mal va ai ko ngo penginga woi e mala le mea e ifinge malang ko lua le koe fa ngau lo sam ya alu lo fa ko se ya hana sa ba ke vieri ka kalo lo hana le ko fa mangalo penina ai fa mai lo ko ava ko se fa ngau le ko lu ma o ki fa si o ki ko fa ngau ko fio ki ko ava sa pa se vieri e persistent prayer e ma ko establish e fa le lo relationship ma le ko impact ai le la langi akelo nga ve hana ma fa mo ngia nga ngu akwa because they heard the story a level impact ka ko ava sa pa se vieri Point mulmuli. Fa kaya ri pa o le ngofo pa o le pa ko lu overcoming challenges in persistent prayer. Ia ai fo i lu tau i le me tau persistent prayer ai fa malulu ko pa o le longo wa mala tai. Ia o tamia. Ia o mo tami. La to what one on the point se lua. Ia point momoa. Battling doubt and discouragement. E ai le me ka o le doubt, e ai discouragement. E oso mai le masa salo lo loko, e oso mai foi le fa vai. O le kali ngai ke mo kusinga me ko iva, fa polu sufa ga ka ai kwa. E ai foi le me ka o le weariness in prayer, e ke vai foi, e ke vai kalo tie ongo fo iva. O challenges nga. La le si challenge le i efeso e ongo fo sulua ga ka ai kwa. O le spiritual opposition e foi spiritual opposition e ke mai foi ku fale me nga ya ke oi ia ai ka ko mai lo i le me mulmuli le ia via focus ki ke umaloa we need to keep a right attitude alo Filipi fa o fiku e vai challenges you need to keep the right heart and right attitude maintain an attitude of thanksgiving and trust avoiding frustration or impatience as you continue in prayer. Ia markako example mo lela fa iwai. Biblical example. Jesus' prayer at Gethsemane. O le tatalo Yesu Keriso i Gethsemane fatu anga Gethsemane. Te mo Mateo luono toluono faono. O i te mo wai Yesu matua ia tinga ina Yesu awakake mi muri le ka kalo Yesu.
He was so persistent. His sweat turned into blood. He was in deep agony. Persistent. God is good all the time. Ole vai ngam mulia la tau lunga lo yai. Oi ka upu. Fai mai. Fai ka malu pulai langa ya. Fai. Lo ke le vai. Push fai. Angalo ya ke o se me ka se o ka bungai. Alu malu pula. Ole acronym la upula. Persistent prayer. In a nutshell like ka ka upula. P, pray, U, until S, something H happens. Kako kala may lola ubla ko iya. Pray until something happens. Again, pray until something happens. Tawalungai no to faya tu leva tawa lea au mata talo masio to lua masio tali o Daniel temin pisko silinki ngai. Wa va ai kwa sio to lua ma fum ko ngai wa fa nga wa makanga fa le konga. Ngai ye de ke mi fa pe this is a nice demonstration. Very appropriate. Masio ko lua e. Se poka ika ya poka ua vai poka ua e wa ka finga vale le ko wa kinga inga kama. Hello. While we were being persistent, if I made my so-called ani poka ua e wa ka finga vale le ko wa kinga inga se kama. Ole winga kana le ka give up ya. Fa se mo ku ya ka persistent. Ana fa ya so to lo vai. Ole loto lo watali ile na matala noi o tawai. Elo malu lo fa ko ko le ko. We stand together with him. We do our part. God will do his. And we had to push. And God came through and blessed us. On a nothing na we tenyo na to island na for mai fa la umalanga lisia nga MRI scan. La family for mai wa fitu ni tau sanga. Aule mo ki wa ya oi ole me ngi ngale lima ka usanga discharge lo ikele ko sa but wa lo pole mo ka lingo apa ko le favor ya oi lo fi ko usanga because wa ba ko le favor mo mo ole ako e wa ko polisi ko usanga ko va ai pe oi ya ako full ko usanga oh discharge lo oi ikele ko sa we le ko favor ngi shaki wa mo ko kilia sa pa tv ele I tell you what, that was power of persistent prayer. Let's all stand. Tato tulai mai. Let's all stand. Dr. Sungasep. Thank you, Jesus. Power of persistent prayer. Tele lopo lan men naite. Ete tuma ya tau ne ya naite mo bia. Mereci foi o rima ele tua leita. Tele yo melu itau itato. What a powerful message. Never give up. When things don't add up, never give up. Your persistent prayer, lo te talo pea. E ala vale me tupu te talo pea. To e whawhata mala lea tua I lana tau tinonga mana polo misi a tato. So se mea o mana polo misi a lea tua a tato. Whatau nuula. Ai le mawhai na nofo satani e saua satani e ala me lambe a tato.
He will attack your mind. He will attack your heart, trying to discourage us. Alewa tato loa. Fai mai le message down there. Be persistent in your prayer. Keep on praying. Keep on praying. Ale tala lea Yesu na fai mai Yesu. Keep on praying. Pray and pray and pray. And never cease. It's one thing to hear a message. It's another thing to do it. Ano le si mea se longa e tupu se mea ia tatou. Pa tu a tatou te talo loa. Te talo so'o loa. E le tatou te le whaatali se i te tupu ni mea. Tatou te taloa o na oe o le atali ma le awhawhine o le atu. Lift up your hand to the Lord this morning. Say, Lord, today I commit to prayer. Today I fai sautala e le atua. Say, Lord, today I commit to prayer. Pai lei fai se wingo o tatou wa o onga ia fai ai le fai. Awe te give up ngo fie. Talo pe taimi fai gata. Talo pe pa tofo ina le tatou fatua tua. Talo pe aua nei muta. Se ia fatau no le fina ngalo le atu. What an incredible testimony, Pastor Amosa. I have seen persistent prayer. I have seen the result of persistent prayer. O mai te mine nei o tatou bava ai a Daniel ale malosi. Moni ala upo le taiaone nei, moni le launga le taiaone nei. Wai sau le mena tupu. The experience mena fai e le atua. Si o le mai le atua, e manao le atua e maua o mai tatou. Ele nau a Amosa Masera lato te late mawaina. Maua o mai tatou. As long as we do it and believe and never take away our trust in the Lord. Never doubt God. Never even question what God is doing. Pule ale atua e. Pule ale atua e mea. All the glory and honor and power belongs to Jesus Christ. There is none like you. Hallelujah, Jesus. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity long and find there is none
sa tau la pati le sua le nei tai au. Ia o e ta mava pe tai lo ke ta lai mai. Bless you, Jesus. Thank you, Father. Amen and amen. What a powerful testimony, Amosa. We saw it. We saw what happened.